Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uyithole zonke-ke iy'ndaba esizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke wena-ke lapho ukuthi ungixhase ucindezele-ke lelo bhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba olethele nayo namhlanje lithi-ke nje akaphela cishe 30 minutes-ke la kade kukhona i-press conference-ke ebibizwe i-MK laphana-ke, kodwa-ke MK-ke bingahambi-ke yodwa kuyo-ke le press conference, bihamba-ke namanye amaqembu nje impela-ke amaningi-ke laphana-ke bebekhala ngento eyodwa-ke laphana, bekhala-ke ngendlela-ke u-IEC owenze ngayo izinto-ke mayelana nokubalwa kwamavoti. Njengoba sonke sazi kade kubhizi impela laphana kuphuma-ke iy'balo-ke zamavoti-ke. MK-ke laphana-ke iyakhala-ke ngendlela-ke, hhayi-ke MK yodwa-ke laphana, ngoba kule media le bekhona amanye-ke amaqembu-ke laphana bayakhala ngendlela-ke okwenzeke ngayo-ke uJacob Zuma. Kube sethi-ke lana i-IEC ayingawakhiphi-ke ama-results kusasa lingakaxazululwa lolu daba leli-ke lama-complain-ke lama-political party-ke amaningi-ke. Waze waveza nendaba yemishini-ke ecishile-ke, washo uJacob Zuma ukuthi-ke akukho mshini ebicishiwe lana, bekhona izinto ezi-wrong ebezenziwa kuwo-ke lo mshini. Kuningi-ke akukhulumile-ke impela-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke, kodwa-ke isinqumo sika-IEC ukuthi-ke uyalalela yini lokhu okukhulunywa laphana-ke, uyeke ukuthi-ke ukhiphe-ke izibalo kusasa-ke laphana liqhubeke lolu daba lize luxazululeke-ke. Kodwa mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke usubscribe-ke lana ngizokulethela-ke zonke-ke ezinye iy'ndaba-ke ezenzakalayo kuwo leli khasi-ke leli-ke. Bese ungena nama-comment section-ke ufushe umbono wakho, sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke, cenzele lelo bhathini-ke subscribe akubizi imali, kumahhala nje, ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli.